Muikariri giti wa ruhonge ruru rwo kinyaniria niruo CAK Charles Karondo augite ati nyumba cia mohoro ni ihetwo wiyathi wa kuruta wira ta uria gatiba ya bururi yathiriire no indi agaciuria gukorwo na uigiririki mirutire-ini ya wira. Andu acio angi gwenda kwihoya na gitio ni andu aitu aria me thiini wa media na njuge ithuĩ ta ruhonge rwa communication ni twikite uria wothe tungihota kuhakikisha media itu thiini wa bururi wa Kenya ni turamahe freedom iria mehete thiini wa constitution. Not to every freedom comes with a responsibility. So I really want to urge atongoria itu amemereke itu twitikire tukorwo ni ithuĩ turatongoria kuiga thayu. Augite o mundu ena itemi ria kunyita hari kuhunjia thayu wa muingi na urumwe. Tuthikagiririo ni andu aingi na wewe mumemerekia umenye uria uraguthikiriria ti wa mwahoyo kana uria ungi ni andu othe maguthikagiriria. Tutigacungire ngui tutikarie maundu mangihurithania andu tondu tutire na bururi ungi thuka gutire mutongoria utangihota kwirihira ndege uge. Aritie thukuru-ini wa muthingi wa Kongo-ini hindi ya kigomano kia aciari arutwo hamwe na arutani na anyiti itemi angi kuria heanite ciringi mirioni 3 iria riga kuhoera cukuru ucio kuri President William Ruto cia gwaka irathi. Hindi iyo ACC wa division ya Kiharu Jackson Obati ni oritie aciari kurunga mitugo ya ciana ciao. Na kuna mali Biblia hapo inasema mzazi usifanye nini? Usimnyime mtoto kiboko. Walimu wao waruhusiwi kuchapa watoto kwa sababu kuna sheria za, lakini mzazi anafanya nini? Anaruhusiwa kuinstill discipline kwa mtoto wake. Na mafukuma all the learning areas kana subjects show the marinero. So they had a new class, new desks, lockers and lockable and new textbooks. Odo sigire timwega no tukiga thirikari to tutaithetie na go support githomo gitu. So CBC is working here and we are implementing it in full. Ngiribotera Inooro TV kuma Kongo-ini Kiharu kaunti ya Murang'a. Ritwa riakwa ni Victor Kinothia.